Sa ftit snin ilu it-trasport pubbliku kien kwistjoni ta' tħassib ewlenija. Illum, sentejn wara li Autobuses de Leon ħadet f'idejha tmexxija ta' Malta Public Transport, il-kumpanija targumenta li s-servizz laħaq fost l-ogħla livelli. Dwar dan tkellimna mad-direttur tad-Diviżjoni tat Trasport tal-Grupp Julio Tironi, li qalilna li sa ftit snin ilu l-affidabilità u l-puntwalità tat trasport pubbliku kienu ta' tħassib kbir għall-klijenti. Affidabilità li issa laħqet saħansitra id-99.4%. It means that less than 1% of the buses for any reason didn't pass for one stop, including diversion and everything. And 95% of the buses this week have been punctual. Bekk nota Tironi, it-trasport pubbliku li sa 3-4 snin ilu kien fost l-iktar 3 kwistjonijiet ta' tħassib għas-soċjetà, fl-aħħar surveys lanqas kien mal-ewwel 10. Sinjal ċar li l-problema qiegħda tissolva. Spjegalna li fl-ewwel sena il-kumpanija ħadet ħsieb l-istrutturi u s-sistemi interni tagħha biex fit-tieni sena saret ħidma estensiva fuq il-kwalità tas-servizz. Servizz li jinsab sodisfatt li tjieb b'mod sostanzjali u rażieda ta' 15% fil-passiġġieri u li laħaq rekord tiktar minn 43 miljun passiġġier. For example, I like to spot on the summer service because we didn't have any problem on the last summer with our service, and normally in the last 3 or 4 years in Malta, the summer service was always a headache for everyone. Tironi jemmen li t-titjib li sar fl-aħħar sentejn huwa ċar, grazzi għal bidliet fl-organizzazzjoni tal-kumpanija, is-sistema ta' software, flotta ġdida u proċeduri ġodda. Imma fuq kollox l-investiment fil-ħaddiema u l-bini ta' tim imħallatu b'saħħtu. With our international knowledge, we have become a Maltese company, and that was our aim. And the team is there, and the team is managing the company, so it's ready to face not the problem we have had in the past, but all the problems we will have in the future. Fil-fatt bħarsa lej il-ġejjieni Tironi nnota li l-mudell ta' trasport individwali ta' kulħadd bil-karozza tiegħu qiegħed jinbidel f'bosta bliet madwar id-dinja, fosthom minħabba l-konġestjoni ta' traffiku. Mudell li ma' żmien jemmen se jinbidel f'Malta wkoll. Għaldaqstant saħaq li fil-pożizzjoni ferm iktar b'saħħitha li tinsab fiha bħalissa, il-kumpanija issa tista' tkun parti mid-diskussjoni, tintervjeni u tikkontribwixxi biex tinsab soluzzjoni għal din il-kwistjoni.